मंगलाय सुपासरसाय रसासनाय गणाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम अकल्पतये वरुणाय नमः। बोले गरुड़ भगवान को। अब तो दुनियामा एउटा फल भेटिराखेर त्यो गुरु रोशन गुरुलाई दिनुहोस्। त्यसपछि फेरि भगवान गणेशको पूजा हुन्छ। गणेशको पूजा गर्छौँ अनि यसो हातमा जल समाउनु। ओम हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् सर्वोक्त संकल्प क्षेत्रस्तु भक्तिः मानव गोत्रोत्पन्ना वयं पूर्वोक्त शर्माणः वयं पूर्वोक्त देव्यः वयं सपत्नी सपुत्र सपौत्र सबन्धु वर्गादि सकल परिवारा वयं विशेषतः अस्माकं गृहे करिष्यमाण भगवत साम्ब सदाशिव प्रसादात् साम्ब सदाशिवोपरि अभिचिन्न दुग्ध मिश्रित जलधारया बहुब्राह्मण द्वारा लघु रुद्राभिषेक पारायण कर्मणि तदंगत्वेन भगवत लक्ष्मी नारायण पूजन पूर्वक दीप प्रज्वलन कर्मणि निर्विघ्नतया परिसमाप्ति कामनार्थं यथा विधिरूपकार यथा सामग्री द्वारा श्री गणपति पूजन वयं करिष्यामहे। भैमा छोड्दै अब गणेशजीलाई हातमा दुर्गो र फूल समाएर गणेशलाई सम्झनु। ठुलो सोनु लामो सोनु हुनुभएका ठुलो पेट हुनुभएका भगवान गणेशले हाम्रो यज्ञलाई परिपूर्ण गरून् भनेर गणेशजीलाई सम्झने। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलसारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणेशाय नमः। तो फूल त्यही धुनामा राख्नु अनि गणेशजीलाई दुबो चन्दन फूल अक्षता सबै चढाउनु। ओम श्री गौरी गणेशाय नमः। आदयो पादो जलम हस्ते आदयो जलम आदयो जलम सर्वांगे स्नान जलम